Macira megemainie na ugai wa migunda mathiĩte na mbere kuongerereka gũkũ bũrũri-inĩ, aingĩ magĩkora moko-inĩ matũrĩa nĩmĩ thutha wa kwenderio mĩgũnda ĩtakinyanĩire, rĩrĩa angĩ mekorete makĩrũgamio mbaũ-inĩ kumana na ngucanio cia tĩri. Ciĩko ici ciongererekete kumana na agũri kwaga ũmenyo, rĩrĩ natuo tũrĩa nĩmĩ tũhingĩire gũkungia wara agũri na njĩra ya kũmathondekera maratathi ma kũmahenia. Amwe ya arĩa mahutĩtio nĩ ngucanio cia mĩgũnda mekorete hatĩka-inĩ ya kũrwo nĩ mamirioni ma mbeca, amwe yao makimomorerwo nyumba ciao na gũtigwo marĩ ahoi a toro. Kila mara wanakuja hapa, wametembea mpaka hapo Ndwabai, unaambiwa hata naenda mpaka bedroom. Bedroom kwangu mahali nalala ni mahali ya kuambiwa naenda mpaka bedroom. Gĩko kĩa ica ikuhĩ kĩronekanire itũũra-inĩ rĩa Syokimau, gĩcigo mbunge kĩa Mavoko kaunti-inĩ ya Machakos, kũrĩa aikari merĩga gũtabania mũrũrũngano makĩmenereria gũtunyukithio mĩgũnda wao nĩ mogithia umwe. Watu wanakuja kuambia sisi shamba ni yetu. Hakuna kitu naonyesha shamba ni yake. Hakuna makaratasi. Hakuna kitu yote nayo naonyesha shamba ni yake. Watakuja tu kusumbua sisi. Mayuiro ni matuko ya aikari aya arĩa nĩ arĩithia mahiũ nĩ matabanirie mũrũrũngano wa thayũ makĩenda gũcokererio mũgũnda wao, makiuga makoretwo mũgũnda-inĩ ũyũ kuma mwaka-inĩ wa 1993. Nimesomea ni hapa mpaka nikamaliza high school until college level. Sasa kuna wakati imefika tunaambiwa tutoke mahali tunaishi. Na iwezekani. Amwe yao arĩa macirirwo gũkũ mugĩte matiũĩ kũndũ kũngĩ mangĩta mũciĩ, makiuga arĩa maramahũmũrithia makoretwo magĩmĩra maabitha a borithi kuona matirĩ na maratathi ma kuonania mũgũnda nĩ wao. Hapa ndio mwisho wangu, ndio vile mimi naelewa, hapa ndio mwisho kwangu, lakini tumekuwa tukipitia mashida ya harassment kwa sababu ya grabbing of land, na imekuwa ni shida kwetu kwa sababu watoto hawana amani. Sisi wenyewe wakina mama hatuna amani. Wazee most of the time wakienda kazi tutakuwa kwa taharuki mingi. Sisi nimeenda kwa polisi, polisi hapa nasaidia sisi. Ni sisi nakaa kama wenyewe. Na sisi nataka kuambia sisi natoka wapi. Na sisi kuanzia 93 mpaka saa hii sisi naenda wapi. Tla Ahmed augete ena maratathi mothe marĩa magĩrĩire kuonania mũgũnda nĩ wake, akiuga nĩ arũmĩrĩire mĩtaratara yothe ĩrĩa yagĩrĩire nĩguo kwĩgwatĩra mũgũnda. Original title deed I have. I brought the photocopies. I brought the title to the DCI. They have checked it. They verified. They brought. Okay. Also, they have taken a survey report nimeleta. Kila kitu nimeleta. Nimehakikisha mbele ya serikali. Mwanini wake mwanini wa komanda wa borithi Mavoko Peter Limo augete nimekoraga matarĩ na wiki hĩndĩ ĩrĩa kuumĩra ngucanio ta ici, kuona o mwene arutaga maratathi mao marĩa mahetũkĩirio ngathĩ ciothe cia arĩa makuruhanagia na thũgũri wa mĩgũnda. Stoppage of the work that is going on in that farm, I don't have any authority. I don't have any authority, not unless the other party goes to court and obtains an order that will be directed to the OCS, then we'll just enforce the order. But as of now, we have no authority to stop Mr. Salah from continuing with his work. Shiko ta ici tionekanĩte kaunti-inĩ tu ya Machakos, kuona kaunti-inĩ ya Nakuru commission ya mĩgũnda gũkũ bũrũri-inĩ NLC icũngĩrĩirio kũmba kamĩtĩ ya andũ mũgwanja nĩguo gũtuithania ngucanio cia mĩgũnda gatagatĩ ka thirikari ya kaunti na kanitha ya Catholic Diocese ya Nakuru. Si nimejenga kwa sababu ni soko na hakuna mtu ameuliza. Kũringana na Frank Berenya, o mwena wĩna maratathi ma kuonania mĩgũnda nĩ wao, akiuga mĩena yerĩ ĩna thikũ mũgwanja kũneana maratathi mothe ma kuonania nĩ megwatĩire mũgũnda ũyũ na njĩra ĩrĩa yagĩrĩire ĩta njĩra ĩmwe ya ũthuthuria wa NLC. Any dispute between the church and the residents, we'll always make sure that we are going to use any available mechanism to ensure that stability is going to be there. We are also forming a multi-agency group that will comprise the National Land Commission, the sub-county office in Naivasha, and the county government, so that we can be able to amicably sort about this issue. And I want to assure you this is going to be done without any coercion. This is going to be done very peacefully, because we will not expect
any bad relationship between the church and the residents. MCA wa Naivasha ya Ithũĩro Stanley Karanja augĩte mũgũnda ũyũ ũtũrĩte wĩ wa mũingĩ na kwarĩ na itanya rĩa gwaka thukuru ya natharĩ no hĩndĩ mũingĩ ũkendekithio gwakĩrwo hall ya mũingĩ. Na ni vibaya kuchukua ardhi ambayo si yako alafu Jumapili uhubirie watu. It is very bad. In actual sense it's ironical. Wewe ni mkora alafu unachukua land ambayo si yako. Hiyo mimi nasema ya kwamba Catholic ni wakora. Hapana, nasema whoever alitransfer hiyo document akapea watu ambao land ambao si yao. I think the government should na hii issue pia iko na EACC. Tayari nimeripoti huko. Na kwa sababu lakini sasa kwa sababu commissioner ameform hiyo committee. I think even the member of parliament should respect that what belongs to the county, it belongs to the county. MP wa gĩcigo gĩkĩ kĩa Naivasha nĩatamanĩte mateta maya mbere ya kamĩtĩ ya mĩgũnda mbunge-inĩ ya bũrũri nĩguo kũng'ethanĩra na tũrĩa nĩmĩ tũrĩa tũkoretwo tũgĩkungia wara thũgũrĩ-inĩ ya mĩgũnda. Na tumefurahi kwa kuwa DC alikuja kuongea maneno iliyohusu hiyo uwanja ya nasari. Na wasasi wetu ndio walitoa hiyo, wenye wanaama ni watoto kama sisi, vijana kama sisi. Kwa hivyo tunaomba wa vijana waanze kugusagusa mali ya umma, mali ya raia au vile iligawa ikae namna hiyo. Tumekuwa na mzozo mkubwa lakini leo tumeona mwangaza kwa sababu serikali kuu na ya county imekuwa hapa na imeanza harakati za kutafuta suluhisho, na tuko na imani ya kwamba hii Land Commission na viongozi wetu wataweza kujua ukweli na mwishowe ukweli kijulikana mambo itaanza kuwa ya amani. Sasa naona tunaenda kupata solution sababu ikiwa imefika kwa kiberegenye, mimi naona solution inaenda kupatikana na ninashukuru sana. Kwa hivyo tunyamaze, si tumechagua hii committee, nayo committee sirale iendelee kuipeleke kenye inahitajika ndio kikao iweze kuwa imeketiwa na hii committee ya watu wangapi. Watakuwa watu 7 sababu hapa ni 6 ambao commissioner ametaja, lakini tutaongeza yeye hapo ndani. Muingini ũrĩtio gũkorwo wĩcemba kumana na tũrĩa nĩmĩ na gũtabanagia ũthuthuria na kinyi mbere ya gwĩkanĩria ngirimĩtĩ na andũ a mũgũnda nĩguo kũnina ngucanio cia mũthemba ũyũ. Ngiribotera Mũthingi TV, njĩtagwo Njeri wa Ndung'u.